Bugün 28 iyun. Biz Karakoy Yaylası'na gelip kaldık. Son mekanlar. Taza hava. Toğlu, Aymak, Caylo. Это вообще sonunda. Супер вообще. Ну, там вообще сон. Ocak вообще güzel. Çok günümüzdür ушунжакта өткөзөбүз. Кеч шаарга түшүп кетебиз. Ошол бул жака тур менен келдик, кстати. Erkek baldan, mынау бочканын жанында биздин инструменттер бар. Көтөргөнчө кетсеңер жакшы болот. Başlayın. Bucak etkile bucak. Bucak. Ошол биз немеге келип калдык. Каракой. Каракой ушул азыр чоң жактан чыгып ушу тоолордон атабыз аябай. Son taza hava, büyük toğlu aymak, yaratılış, caylo. Toğlu endi hoş endi bu jaka. Hiking kılsa aябай жакшы болчу дейт. Bu toğlunun başına aça. Bu jaka bir gündük bana tuğlarda hiking edip düştü. Aябай son болчу дейт. Sırası. Son. Benim köydelerle aldı arkada aylantarız, kırk yoldan. De. Keçиңе концерт бүткөн болсо, онда кагылат.
Satasın mı? Hakkın hakkın. Özüm elinde eli. Evet, mesela. Ha. Ay, rahmat. Ova. Adamlar koşuldu. Başına sana iyi. Başına sana bir baba. 29 ekan. Borca kadar koşuldu. Gel gel. Olsun. Anda kalanlar da 30 kovalады. Gelin bakın. Birden adam gelin mi? 30 kovalады komanda. Basın. Gel ya. Basatka basın. Basatka. Gel gelin ha. Basın. Gelin. Tamam da gel basın. Siz yaşlıdaka geliniz ha. Basın. Gel basın. Basın zanaka. Adamatka sizlere yaşlıda. Kandaysınız? Uya böyle. Aksakaldan oturayınız ha. Hadi. Ben Caşır Ömür deyip 50'den 60'dan çoğurtlar ettim. Hemen çoğur bağlarım. Gel gel söyle böyle ben. Berber bir sormalı. Yaxşı, Lagin Kıbrıs erkekler geliyor bizge. Gelip de gel gel. Az bundan hakem boşu sesi şermende var beringer bir şey. Üç çakta asırı, yine ısırık koyup. Nereye koşsun? Bak, yeni hesapta. Otuz Kim 36 ortak? Evet, çiftlerle koysun. Niye koyuyorsun yapa? Çıkartmaya basar. Değil mi? Aklı kadar berip falan almıştırıyor. 30 mi? Oldu. Değil mi? 36 olsa 1.15 dinger. Ya 34 bulup, ya 35 dinger ha? Doktor. Yaşında 35. Ne vardı sizlerde 35 boyusu var şunda. Sizlerge 1'e gerek olur. 40 yaşında kança 33 dinger mi? Bak kökke ek adam gelgilesi ek adam koşulgular. Var yanlı olmasa oldu var. Ek adam koşulgular. Gel lan gel. Doktor bu koşu. Takraz. Nene muzada konar geldiler. Geldiler baskılar. Abi 35'ten mi oldu? 35'ten. 35. Kızıldan buraya öttü olacak ha? Buraya öttü olacak ha? Kızıldan buraya işte. Kızıldan 36 öttü. Çok var bu öttü. Bu öttü var. Bu öttü var neyiz 60'tı. Tegdiler. Sen özüm yakın cüdür olup aratasın. Yaktan karasın sen. Tegid. Ошондо как понять, ким биринчи бүткөн?
Ben garanti veririm az bir saatte daha çok olmayız. O bir şey kayra grup olalım. Kaç oldu sen? Çok olmayız. Üçe çok oldu. Hiç kimimiz tanımayız. Kalkıp gittik bağıracaklar. Ya ayıplar bir üç kere bak. Ana bana kaç tane? Hayır. Şey yapıyor. Boşu mesaj yapıyor. Yok. Ya kızı. Başka anlamı yapılan bir değil. Sizdekiler döndü. İnce adam. Çok olsun işte yasal oturmasın da. Bana kız bulacak girip gittiğini gördün mü? Boş bulacak başka işte. Şey çıkmayın bundan da yürü girip gittiğinde şuraya girip gittiğini. Anca sattı ya biz gözü. Yarım sattı böyle. Üstten böyle mi üstten? Oysa biz bundan böyle çıkıp da. Olunca başka. Yakın görünmez. Şundan sumkağında kızına çöplerin bardığına barıp gelgensin de. Bu жерде de bir 5-6 жоқ. Жақсы жақсы мына сарой тұқымда қалып аламын да. Қарағой деген сарой дедім. Сарайға барғансыздар ба? Сарай деп қалдыңыздар. Қай жерден боласыздар? Сенің қай жерден? Өзінің қай жерден дейді. Мен де жүрдім ғой. Қайсы мектеп бұл? Мектеп бойынша не болады? Қайсы мектепсіз? 32. 32 па? Мен
мен наркы күлчүдөн нарыкта ородо деген айыл бар го. Будал. Ооба. Бирок азыр күчүдө турабыз. Азыр менин карындаштарым осы иште окуйт. Ага, 어때네? 수는 수 азалап қалды ғой су. Сағалап тұрғанда, жей тұрғанда. Силер жаңа жаға отуруп сууну баарын ичип басып Ооба, полностью ичип, жеп. Блогерсің өзүнда. Буну мындай эле өзүмө тартып, эртең бар кетем мисалы. Кеткенде сагын мындай немеге YouTubeга чыгып коюп өзүм көрүп дегенечи. Сиздер ошондо кайсыдан сиздер ошто турасыздар да ошто жейсиздер. Шойче YouTube'га чыгарса ғой. Жоқ, Қойып шығарам. Ооба. Мен ошо домикте отпайбы деп казгыжы булар ошо эмне болбой калды. Яман таргы. Кичине потеря болуп кетти булар өздөрү. Бирок эшикке отурабыз, Адам көп просто неме болуп калса керек да. Эшикке отурабыз, эшикте. Үйгө келип, ошону жайлоо келе ошо үйгө кирип отура белек. Мына эшикке алып чыктырабыз. Почему боз үйдө? Үй болуп калды ошондо боз үйдө. Үйгө отуруп калабыз ошондо. Боз үйдө вообще жок экен да. Эшикке отурайлы да. Эшикке, если возможность болсо, ушунча тоого келгенден үйгө кирип отура албай деген. Если болсо, на этом свежем воздухе. Да. Боз үй болсо сон болмок экен. Когда вещи машина отштаешь. Можете в доме поставить? Bu betkeleri Как-то не очень много возить автобусы.
Так, biz Azıcık tarafımızdayız. Şu anda sıcak ektiğimiz bu tarafta Darya var. Of, şu Darya. Ana kayracı oldu. Kayra basacağız. Kayra basacağız şurada. Burada kayra var. Sol. Sen kaysıda okuyayım dedin değil mi? Filologiyada. Filologiya olganda al учитель. Бирок неме кайсы тармак боюнча кетет эле? Русский язык? Окей. Кайсыда? Кайсы университетте? Канчанчы курс болот ошондо? 3-курс курспу? 4төн бүтөт, э? Да. Öte keremet emi. Жайлоо сонун экен. Өтө чоң жайлоо экен, билинбеген мен, Мына тарабынса тоонун түбүнө чейин барат экен. Ошо бул жакка келдик, нарака бар деди го. Кече ошо мен таанышым айтты да, типа карагой чоң, сиз бир эле жагына барасыңар, бир эле бурчуна барасыңар деди да. Анан мен кече жазганда ошо силер сол тарабына барабыз деди да. Значит, сол тарабы деп булар ошо могул жакта айткан. Анан бүгүн эртең менен бул жакка баса бердик да. Kayra jogorу тарап Дайра жакка түшүп, анан кайра жогору карай чыгабыз. Adını sekülüsünden falan geçemez. Apa sekülde kayram geçemez.
Басқа челер. Өзünüz basıyor muyuz? Басқа челер. Ana maşına bu koydu gitti. Haydi. Son çıkarttı. Biz Dicle'ye geldik. Arkamda Ceydi Karağı var. Bu Sulmaktan Karağı var. Bugün siz gelelim. Hazır жоғары tarafta bu karayı basıp неге қылабыз сүркөтші видео түсеміз соны қазір. Yüzümde çuvalına kadar. Жаратылышы мұқмұш. Су. О, судың бойында адамдар отырады. Есін ашып. Судың бойына отырып, мына қараса. Стресс жоғалып кетті сонда. Стресстің бәрі суменен жоғалып кетті. Мына қараға. Kısası. Onun keremet jaylı efendim.
Biz болсо хайкингибизди жөө жүрүшүбүздү андан ары улантып кетип атабыз. Кайсы жерге чейин барып токтойбуз билбейбиз бирок. Муздак суу. Ушунчалык мына тоонун орунан мөңгүдөн агып түшкөн суу, муздак суу ушундай муздак. Сразу мени жөтөлдүрүп баштады. Сразу мени жөтөлдүрүп баштады. И так өзүм жол кондиционерге уруп кирип болоюн турдум. Nerede? Biz yine düşüp kettiğimiz kaynaklarda. Tak. Biz жоғарылағыз да уже басып келіп қалдық. Қыздар Sky рахат демекші шу. Hazır. Bekliyoruz biz daha Turmen'den geldik. Turmen'den geçip olalım ki ne olsa. Sen bu kaç gün? Ha? Bu вас kaç? Или yurtta? Bizgi kaçıncı boş gerek? Yurtta. Yurttalı. Yurttalı çörestir. Yakalı. Уже çok kısa жетіп қалдық ала, дөңгені ашса қалды. Мына уже жайлы. Құрдағымызды жейбіз. Андан кейін уже үйге жөнейбіз. Çünkü adam da kıymayı tutkandan öyle yaptı. Tastan da çiftliyorsun o şeyden de. Görgöz para. Testezlerin diktatörüzdesin. Ne? Sen başka tabak yürüyün mü? Hey. Mouse. Ya biz yol kapancı. Şunu öyle şunu kapat. Bizim nasıl kalır? Ошол биздин уже тиги хайкингибиз бүттү. Андан чыгып келип биз тамактандык, курдак жедик. Курдак жеп бүтүп, азыр уже кечки саат 5тен өтүп калды. Биз азыр ошо жерде кичине эс алып отурабыз. Убакыт өткөзүп дегенде азыр бир аздан кийин уже шаарга жөнөйбүз. Ошол эс алуу күнү аябай жакшы өттү, буюрса. Сонун болду. Kara.